Wasizakala ngisho abantu abangaphi nje sebabona bayadavuza uNkulunkulu angaqoqela bona
washintsha yonke into ngithenge izinga lamathomba nje sengiyakwazi ukuthi nami ngitshela ubaba isimo sempilo yami ukuthi hamba kanjani ngamdumisa uNkulunkulu ngoba ngangeke ngenze lutho ngokwami kodwa ngavele nje ngivulele intshumayelo ngithi bazozwa ngoba vele lento ngiyenzile phambi kwabo ngiyakholwa ukuthi nje bese ngihlulwa izinto bazalwane ngendlela engikhulu ngayo angazi ngiyachaza ukuthi usathana kuvezela yonke indawo uthi kusemndenini ukuthi kuphi umndenini emva naphambili ukuveza bedlula usathana ukuthi uyakuvezela mina-ke bazalwane ngayithatha inqumo ngipitile ngihle nje emzini womuntu thina ngakithi akushadwa vele uma ngabe nje unontshomba esiright sekufanele uhambe uyohlala endlini yomuntu uhlaleke okay-ke bazalwane ngathola evangeli ngathatha inqumo ngami wohlala nabantu abami bazalwane bangithwala uNkulunkulu bakunjalo bangithwala uNkulunkulu ngisebenza kwa-CWP ngavele ngathemba le mali ngathi le mali uNkulunkulu uyoyandisa kwaba nakho ukuthi emzini kwathiwa ayisokonjoba yini la uyakhona ngamathemba uNkulunkulu ngathi noma ngithandaza ngithi uNkulunkulu ngiphile laba bantu ukwazi ukubonile uzokuthwalela futhi bona ngokwaba wabo ngibaletha nje kuyo bazalwane uNkulunkulu wenzimanga ihlezi ngekho nje umuntu wesifazane lekithi liyabheda ayisemndenini akekho nje ongifunayo ngenxa yevangeli nakuba abantwana hayi bathi abayidingi into efana nami bathi hayi lento yenzayo ukuthi uyathandaza ngabe phela sihlanganyele emadlozini hayi ungavele impela kwenza ukubonayo hayi ngakwenza ngempela bazalwane uNkulunkulu wangisiza ngadlala isitokufela ngathenga umuzi ngahlala nabantu abami hayi kwadeda-ke kwathi hayi ngiyibonela ukuthi benze njani bazalwane uNkulunkulu wabambesa wabagqokisa wabafundisa yabona nje bazalwane ngazi ngathina ngithi uNkulunkulu wabenzela yonke into abafudumala abazizwela ukuthi bahlezi nami ngedwa futhi ngisenza-CWP manje ababili bahlala emqashweni bephinde u-10 kawu-3 ngoba abantwana bamathathu kodwa nje akekho umuntu okathi mangilambile sekuze kanjani basizakala kanjani cha ngangikwazi ukuhambisa ukudla emqashweni lapho ehlala khona baze baqeda hhayi ngoba babefeyile kodwa babefuna ukuthi-ke befinyelela khona befinyelele khona bethi maserayithi sisangaqhubeka futhi sifundeni ngithi bathi ngoba sikaqualifying ukuthi sikwazi ukungena evasithi ngithi kulunge bantu abaningi khona ngikho konke nguyihlo ngunyoko ngizonenzela yonke into ayikho into ezongihlula ngiyinika nje amandla ukuthi bengangibhekeli phansi bebona ukuthi ngoba nakho ngedwa ngibanika nje amandla ukuthi bazi ukuthi uNkulunkulu ukhona hayi nangempela bazalwane namhlanje nje ngiyamangala ngoba lokuqala-ke useqedile lokuqala useqedile usekutholile ney'toko siyasebenza usandongena nje emsebenzini ukwaqala etokweni bathola amatoko wenza nje izinto ey'nkulu ngawo amatoko lawo ngamangala athi hayi cha wenza ngoba wathola umntwana wahlawula kwenza embona ukuthi emoyeni wangabonani into ayenzile wavela wacela ukuthi manje sekuhlawula ngathi ngiyangusisile ntanami ngizokwazi ukuhlala kahle noNkulunkulu nawe futhi ukwazi ukuhlala kahle noNkulunkulu hhayi wavela wahlawula-ke lokho wathi wavaza waqala ilobolo ngeza kuthiwa hhayi ukhiphile kwaze washoda inkomo eyodwa hawu ngathi Jesu ngiyakubonga ngiyakudumisa ngiyakubonga ngoba nje iqiniso uma usulazi ingane isenza lokho ukwazi ukuthi asikuza nawe ukuthi uyakhuleka umoya wakho ukamnandi ngiyabonga uNkulunkulu bazalwane ngoba lo phakathi usevasithi naye futhi uyafunda omncane wokugcina usendlule ePitoli lapho enza khona udokotela uyamangaza bazalwane ukuthi nani kanjani loko mncane esikoleni wayehamba phambili kangangokuba ngisho nje ile-2 wathola inquthi izwele la esikoleni lapho efunda khona kanti bese nje kuthiwe manje umale-2 wathola kodwa nje uNkulunkulu vele wangiphutha ngokuphungele yami ngoba phela kuzoyithenga ngani nami uyamangalisa bazalwane bathiwa ngilanda izinto ezenzelwe uNkulunkulu sengihlezi ngingedwa uNkulunkulu ekukhombisa ukuthi cha wedwa lokhu mina nginawe hayi-ke bazalwane okukhulu kakhulu izinto zami kahle hle ukube kuthiwa kodwa-ke angingenanga ekhalisa usathane wayeseqedile ngabazalwane ngangithi ngoba ngithi ngizile ukudla amadimoni aphuzisa idoku ebusuku iphuzo ophuzwayo ngizwa manje sephelile engazi ukuthi kwenzakalani ngidle ingekho into engenzeki ebusuku nala nesilwane ayikho engekho into engenzeki kusekuyingxova ngoba la
sibathathu uma sikhuluma nje sikhuluma into eyodwa sikhuluma into eyodwa nje yabona uNkulunkulu esikhethile laphaya kuba mnyama usathane ethi yoqeda ngawo kuningazakale ngakufakaza kodwa nje kakhulukazi uzodlulisa uNkulunkulu nami ngokuthi ube nendawo kudala ngifisa ngithi noma kuthiwa ukuphi lathuba khona ngiyofika ngiyobona nje uNkulunkulu bangibongelile abanye sinabethu bathanga waze wajabula bathi nami sizoNkulunkulu ngiyobona nje ababenomama ehlezi abantu abangithanda bengayazi ukuthi usweni njani abangikhulekela bengikhulekele kwenzela imali ekhala ngigugila ngithi akusekho ngishisikile so kodwa kube kunomoya okusukile ungawazi ukuthi ungakanani waphula ihlahla kaphethu izindle eziphilayo owamuza uzange ube nalo lutho akekho wena umuzi bethi kodwa lapha ekhaya kube njani uthola ukuthi akunalo ngisho xebukanga ngisho ebabhili kodwa futhi zibe zingasekho uNkulunkulu nje nesisanda sakhe ngalomthandazo nje uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi uma sesivule nje umthandazo sivula njalo bese sikala uma sesivule umthandazo ngevele ngonjayi ke sesingozekile uNkulunkulu ngosenjikhawa ngosenjabata abantu bekhona ngiyambonga uNkulunkulu siyambonga uNkulunkulu ngobaba ukuthi uNkulunkulu asikhombise uthando ezikhathi zokugcina ukuthi impela lokusathana ngathi uyaqeda ngathi kodwa uNkulunkulu ngendlela asithanda ngayo uzosilanda khona lapha ekujulele emnyameni asilethe ekhaya nothanda